Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti surat nga itay drama ita ket naggapo. Iti may sa pagayam, anayat met nga agdingdingeg iti drama at agabagulin la unyon. Tinagsurat ket awagan tayo langen iti Nelly. Kastoy man ti kunana iti surat na, Dear Mr. Lonely. Sakbay ti amin kablawan kayo mampay di ta istasyon ti radyo. Nagsuratak gaputa kayat kumet a may drama ti pasamak iti biyag ko. Anakay gapuan ti kina miserable ti biyag ko ita. Dahito ya pasamak kat sakmat la mismo ti ayan ti amin nabiddo. Ket no anya daytoy iso ita tinaksalaysayen iti surat ko. Bueno papagayam, intay nga rutinggen ti panakay drama ti pakasaritaan ngayon patulod ni Pagayam Anneli. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Simangpot ka pa lang. Oh, unay ka Nelly. Kastakit din ti ipasabat mo kanyak. Imbes ko maapastre kan nakadagos. Di sumrag kan. Kanyan ti kastoy. Nabambanog na tao ang nagtrabaho. Gapgapuam nga min aya. Apay, nabannog ka na una yan iti isa sa rungkar mo iti babae. Anya. Atapam a babae ti inasikaso, iso ang narabyana. Tanya ko ma. Sus ka mo, Nelly. Nag-overtime kami kada pare Anton. Adayin ka mga kami ang report para iti main office. Amot pa yan? Nakamadlangan. Ultimo mangiri ka pitiri daw, patuduan nakpay. Makamo kan amang rabii di ta kusina, no di nakapinang rabii di babaem. Makaturturog akon. Sa anak pa anang rabi. Gumawan gaganasa ko na mangan. Makamo ka dita, no di ka mangan. Saan mo't asyak ti mabisinan, ha? Papasak iti husto ti asawak. Uray kat isuntungot la ti mangay ayo kanya. Nangngeg ko ti imbagpagam ni ti asawam iti rabi, anak. Kat, Pinasabtam iti made. Inatap mula adagos, adakes ti naramid na, iso anarabyan. ang paiso mata nagbabae ah. Made ti kasta, anak ko. Awan mo't pamanagnak monsa, ababae ti gapuna, iso anarabyan. Uray awan pamanagnak ko, tamok ababairo ni Santi, nanang. Ay, unay kan, anak ko. Aguray ka man, nanang. Isakit mo ni Santi? Anak, uray sikat ti anak ko, nukilo ti aramid mo, di ka ayunan. Siyak? Kilo ti aramid ko? Ti aramidam iti asawam ti made. Pagatapam laad agos iti made, nga uray awan mo't pamanagnak mo. Day tatidyak kayatan iti kaaddayo iti balay. Pakibiyangan yun ti pribado abiyag ko. Kasta ti ibagam kanyak nga inam. Masaranak na rot. Kit kita aklaang ti husto anak ko. Jak kayat amarakrak ti estado yu iti asawam. Awan pa'y anak mi, nanang. Iso na saya atmat. Agsina kamin, no agloko-loko ni Santi. Awan dakes nga raramidak nana. Iso ano di mamati ni Nelly. Awan ti maaramidak. Kanayon apalagipak. Ibaga na paikit din asikapay amanugang ko ti sakit ko. Jak maawatan ti ugali na, nanang. Bayam anak ko, bagbaga akto manan. Jak amon ti aramidak. Nung ipilit na lata ti atap na amadi. Patsyak amamatin tumatlaeng, no awan ti makita. Walo, maduktalan na apamanagnak iti atap na. Talaga nga awan ti maduktalan na. Tawan matdakes nga aramida, nana. Kanayon akasarita yung akasla iso pa yun ti anak yun. Anak, Makapasuran. anya aya ti panggap-gapwam nga agat atap iti madi iti asawam. Adda ka di nakita. Babaan ti raramidon na. No di ka mamati ka dagiti ibagbaga na arason ti panagkarkarabiina asumangpay. Apay adi ka agimbistigar. Paliiwam Awan mo ti pakakumikumam. Tadi kamutan simrek nga agtrabaho idi nagasawa kayo.
Iso anawaya ka amang paliiw iti asawa. Baka naman dito. Uy! Kamusta ka, Nelly? Imbag man tayo nawis na kamatla ni kasinsin mo, Nelly. Kunak lang na talaga nagpaibawot ka ni ti asawam. Ah, Anya na pa ito? Kapainwang? Game itan ti kasinsin ko kakadwa. Iso happy di barkada. Oh, anya pala ti urayin nyo ngay. Lukatan yun aday ta pagpapudo. talaga game ka, Nelly? Game ko na lang aruda ni Insan Celia. Di kay mamati? Okay, siya kun ti manglukat ti talong neck. Okay. Kunak tumat ka kadwa. Sige man. Oh, happy tayo itan. Kompletong ti barkada. Nana, anyat impakadin ni Nelly kada kayo. Saan na nagpakada? Papapasan naksamot tan. Nagmadi ti ugali ti anak ko, Barok. Ano samla ko man? Nana, Naimbag ko mga men, no adan anak yo. Tapno adda pa ka kumikuman na dito balay. kumaa. Ngam saan nan sapay apanawin na maadaan kami iti anak. Nana, yung kay maturugan nana. Siyak tulat ng timanguray ka ni Nelly. Ngala, sige nga rod, Barok. Mga nusumruman tinangato a presyon ti darak. No agpuyatak. Huwag nga rin nana. Isungayin kay maturugan. Ne, Isungatan ti umawag dito yung cellphone. Isungag pa iso nana. Mabit lang ha. Hello. Hello? Ada kan dita balay? Wano? Ada ka iti umok kyo iti kabit mo? Nabartak ka? Madlaw ka di? Kung batam ti saludsod ko. Wen, ada akong dito balay. Kadwak ni nanang amang ururay kan ka. Oh, nakakaan si Martina. Mayroon-raman iti problema. Okay. Agawid ak tuindan kayat ko. Maturog kayo na ton. Bye! Hello. anya ka no? Ayan na. Kadwa na dagiti gagayom na nanang. Agawid tulak ta kano inton kayat na. Ada trabaho ko bigat. Iso ang maturog ak matan nanang. Ay, anya anak ko. Anya nga rod. Awan maaramidan ta ita. Iso abay amon Sunday. Nay, si kamat gayang balasang ko. Itamampay. Wen tatang, napatik ti gagarak kada kayo. Anya day taya. Wan gayam. Kumusta matan ngay dabalayan? Nasaya adda. Adda ni nanang iti poder mi. Mm. Dinto tada ni tatang iji ayan ti kapsat na iji kagayan. Tumultulong agtalon. Ay, naimbagda pa'y. Agpadada pa'y ang nasalunat. Idinto ta siyak at daklatan dito balay. Adda problema kay anak yo. Iso nga inmaya. Apay ni Santay. Agbababae tatang. Iso abagbagaan niyo kuma. Ay, naglukon ni Santay. No, gararami diti kasta. Jakla ko maumay dito ayan nyo. Tama nga no di kay mamati iti ibagak. Ngam na saysaya at nung maamuan yun, tiraramidan na. Nilay. Saan kay tukuman amas daaw, nung madamag yung anagsina kamin kanisanti. Saan? Maditi kasta, balasan ko. Kaya no nagkasar kayo. Iso asalwadan niya kuma. Awanin tinas ka na salwadak. Tarinakrakin jay anak yo, tatang. Anya? Liniputan na kon. Iso ati kayat ko, agsina kamin. Uy, imbagak ka ni tatang mong agsinatan, Santi. Jakon amo ti aramidak Nelly. Awanin ti amo kong ibagapay. Tapno maipatengkol at tati kinapod no abiddo ti atap mo. Makamu ka, basta agsinatan. Anya? Agsinatan. Kasta ti kayat ko ama pasamak. Agsinata itan, taawan pa'y anak ta. Pinapanaw mo ti asawam? Data ko mati pumanaw ditoy. Tano
no alang ti kwenta kat balay ni Santi daytoy. Kwarta da katugang tinagastos iti daytoy a balay. Kat, apay nga rod nga iso ti pimanaw. Iso ti nagdisnudo. Iso day giant ti pamanaknak apod no ti atap ko. Mapanen makipagyan iti babae na. Ala, sapay lakuma, tadi ganto agbabawi iti udi na, Nelly. Awan to ti pagbabawyak iti kastoy ang nagbanagan mi, nanang. Nene! Woo! Ne, Nene! lalaki ti mangaw awag kan kadita batog. Sino dayta? Ni Bobby. Oh my God, Bobby! Dumanan ka diti balay mi. Ha, Kabatch mi kan insan serya iti high school kami ni Bobby. Bobby! Oh my God! Dumanon ka! Pimanaw ti asawam? Nagsina kayo? Wan Bobby, imbagak mo't kan. Pulos adi kang makapagkinkin na awatanan. Iso ana say sayatan ti kastoy. So, nawayakan. Awanan ti pampanunutom amaw to yan ang uray kan ka. Nukas dyan agjamming tayo. Wan Kaya riyak itan ti tumatayab. Anawayang agpayakpak. Wow, Happy go lucky ka talaga, Nelly. Agi na-enjoy yan. Isuan, mayat, di pa nagkaayos ti arak, iti karabok-bukod. Kasana dayta? Saan ka na makauwi? Never mind. Di mo pagdaragan ti kasinsin mo, Celia. Adak mo. Imbag pa di ka na bartek, Bobby. Itulod mo to ni Insanelli, ha? Wen, di mo pa kadaragan. Insan Celia, inalamat na tapag mo. Agawid kan? Agganat ti nobyo, Insan. Isama pan kami. Siyempre, ba't uray di yung ibaga. Amok no sa dino titurunin niyo. Ay, najak ilibak. Siyempre, mapan kami itilukar ana ulima. Apaginanaan. Uy, Dito, awan makasinga kada kami. makapapal kayo. Sige, mo na kami yan. Makaamukan kiningan, ha? Abalayan, anyat napasama kang kadagiti anak tayo. Anya di namuak. Awan dito yan ni Sante. Kung aklano imayan ijaayan nyo, kat imbaga na tinapasamak. Ay nabalayan, aging gay tajak pa'y nakita di anak ko. Ay na, saan da ang makapagkinaawatan iti anak ko? Kahit no imay ni Nelly ije balay, makabulan nga tan tinapalabas. Anya ti ginagara na, abalayan. Kahit no imay na imbagaan, nariribok ti biyagda. Kahit amangad no agsinadan. Ay, napasamak mo't gaya man. Jack Ilibak, napalihiw ko ti amin. Ada iti anak ko ti bidot. Pagpabasulen na ni Santi iti basol, adi namot masigurado no agpaiso. Abalayan, manangimon di anak mo. Wen, day tatipod no. Nalabas a panagimon. Tirigat na, agim imon iti angin. Ayan nga tangarudan nga ni Santay. Imawag ka di opisina dang awang kanumat ijayan. Anya, nagikatan iti trabaho na. Uwin ka na. Kasta mo timbaga di nakasaritak. Ay, anyan tinagbanagan ang napanan nga rudan ni Sante. Anya lang ti sawan di asawam, no maamuan na ama si Kukan. Di ibagak nga iso ti ama. Anya, ay por Diyos ka, Nelly. Inosente di asawam. Pinagpabasol mo a babaero. Tagayam, si kamat yadda aramid na. Kat, ipaakumpay kan kuha na. Anya akita ti panunot daytan insan. Sa bagay, itapay lang kat makonkonsensya akon. Makitam. Kunak tumot kan ka idi ama ditar aramidam iti asawam. O, anya nga itinagbanagan nyo. Nagsina kayo. Kat didakas na.
Si Kapay ti agdadata itan nga adaramid na adakas. Tani, masikog kan. Oh, manuabulan day tan. Aglima abulanan. Idin to tadandanin makatawan manipod pimanaw ni Santi. Mabalin ka di mat ti kulam nga iso ti ama day ta. Anya ti aramidak salya. Ay, jak mo insan. Tauray siya. Ay, mariribukan akmat ita-iti ka sa saan ti biyag ko. Anya? Ado mat ti problema, insan. Iso asaan asyak ti pagdamagam no anya ti aramidam. Sayang, di mo naabutan ti panagsarsarita mi itay kan ni Sante. Imawag iti cellphone ko. Ha? Nagabrod gayam. Kat dandanin sumangpet. Kumustaon na ka? Anya? Kat imbagayo ti kasasaad ko. Saan? Makaammo ka no agpakita kantukan ko ana iti kasta alangam. Nanang. Anya ngay ita ti masaom, anak ko. Nagsina kayo iti asawam, gaputa pinababasol mo nga adda kabit na. Sa ita, kiyad kan amakita na. Ay, mangibabain ka, Nelly. Nanang, anyan to nga tati aramidan ni Santi. Ay, jak mo. Aguray ka. Anya ti planom nga aramidan. Makamoritan, no dinak mapakawan ti asawak. Awan ilimod ko. Agpakita aktukan ko ana, nga ure masikuga kun. Anya. Nagpuskulan ti rupam no kasta ti aramida. Barang isot pakalaganan ti riknak. Dawatag to ti pamakawan na. Saanin anapatag kanya, no aklunan naktupay nga asawa na, wano saanin. Tinapatag, mapakawan nak ni Santi. Ala, makaammo ka, anak ko. Ikararag mo nga rod, asapay kumatamaawat na kantupay, ti asawa. Anyan ang nakababain tinaaramid ko, Mr. Lonely. Pinaidramak lata daytoy, nupay nakababain. Kaya't kung amin ngagpay aleksyon, kadagitikas kanyak, ana asawaan daytoy apagteng itibiyag ko. Iso nga insurat ko nga impatulod kada kayo. Alakastan, ket agyaman ak unay. Pinagsurat, Nelly. Bilibakan ka pagayam a Nelly. Dayawan ka pailaan, nupay may saka apalangguan. Apay kunam. Gapo ta si aklon ka, asika mismo tinagbason. Ket awan sa bali apabasulam itinagtungpanam, no di si kamatlaeng. Alangaron, agbaliw kan. Dawatem ti pamakawan ni Santi, ket ikararag mo nga, asapay kuma tamapakawan na ka, ket agden na kayo matlaeng iti asawa. Alakastan, ket agyaman na iting ka pa nagsurat. Bueno papagayam, ingkay nangigan, ti panakay drama, ti pakasaritaan, nga impatulod, ni pagayam an Nelly, ti bagulin la union. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Agyaman kami tingkay panang tarabay, naimbag nga oras kada kayo an